Ukhala ngezito zakhe umcula maskandi uMnyovu ngemuva kokuthi abanjwe ngamaphoyisa aphawunde imoto yakhe. Kanti-ke ngakolunye uhlangothi, inyanga umzimba okhala imali ukhala ngabantu abangazange bamsingathe kumcimbi okanye indumezulu lomcimbi kade nawo la kade khona ecacela. Ngaza ukuthi nginibukele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili ngaphansi kwezindaba Imfezeko Media. Mina-ke lami igama Nganza Kwethu-ke uMfezeko Mtuthu ungakho lo bathi iLast Bona Magomede. Ngizophinde ngicele Nganza Kwethu-ke ukuthi mangabe usemusha kuleli khasi lethu wenze sure ukuthi uyasubscribe bese ngilandele ey'nkundleni zokuxhumana ngokuhlukahlukana kwazo Facebook @Mfezeko iLast Bona Magomede, bese ku-TikTok @Mfezeko_162 kanjalo naku-Instagram. Nganza Kwethu-ke Cula maskandi uMnyovu ukhala ngephoyisa elishaqe into zakhe ngemuva ukuthi-ke kade libambe imoto yakhe laphana-ke yena wagibela imoto yamaphoyisa ivela kubizwa ukuthi-ke bekade ephawunda imoto. uMnyovu ubalula ukuthi-ke emotweni kade kunama-cellphone kanjalo nama-perfume bese kuba khona imali ukwazela ukuthi-ke imoto ayoyikhuphula, kodwa-ke izinto zakhe kade zisemotweni akazange asayithola. Nansi ividiyo uMnyovu echaze kabanzi mayelana nalesi sigameko. Wephoyisa lengibopha izolo latshontsha into zami le moto nikade namba ngemoto yami ayinsizwa kithi lethi into zami futhi ngoba uyavela la kwikhamera imoto yami ine-dash cam ngathi awunakanga wena, uyabona nansa lapha. So wephoyisa lengibopha izolo lantshontsha amakholona awuthula emotweni phecelezi ama-perfume, lantshontsha imali yami la emotweni, lantshontsha ifoni kamfowethu bekunefoni kamfowethu ebengihamba naye la ngoba bangithathe bangifaka eveneni. Iphoyisa la drive imoto yami la in-pound by in-pound lapha ngayikhipha futhi imoto ngo-3,900 and something if I'm not mistaken, yeah, but nearly 4,000. Uma imoto sengiyikhipha ku-in-pound lapha izinto zami ayisekho phakathi emotweni. So sizwakithi bengibophile nethimba lakho lethe lezo zinto mfowethu, indaba ingaziye kude ngoba uyavela feleba la uthatha into zami mfowethu. Lezo zinto lezo yilethe lapha ekhishini ungazi uphelelwe umsebenzi ngoba umuntu yami nekhamera nsizwa. Kanti-ke masihlabela phambili sibuka olunye udaba esiliphethe laphana-ke inyanga laphana-ke umzimba okhala imali ukhala ngabantu abangazange bameseke ngemuva kokuthi-ke abe nendumezulu lomcimbi la kade khona achacelwa-ke laphana. Kubalile ukuthi-ke ubuhlungu ukuthi uphila nabantu, kodwa-ke mangabe sowenza umcimbi ofana nalona bengeza ukuzokusingatha futhi-ke kungabi khona umlayezo abawubikayo laphana mayelana nokungaphumeleli kwabo. Kusho lokhu nje ngemuva kokuthi insizwa aphila nawo breakdown ubiyeke izoxolisa ngesemali ukuthi-ke iyacela ukuthi-ke amxolele. Ubezitshela ukuthi baningi abantu abazofika bamsingathe, kodwa kube sebona ukuthi baningi abantu abangazange bafike kulo mcimbi. Ngakho-ke uyacela ukuthi amxolele egameni lakhe, uyazixolisela. Nansi ividiyo uzibonela amathupha esikhulumela lapha nomzimba okhala imali kanjalo-ke insizwa breakdown. Ningizimu Afrika siyabingelela nonke dokotela umzimba ukhala imali, udokotela uDlamini, siyabingelela ndoda enkulu. Into engibeka la ekhaya futhi omdala ukuthi kube nomcimbi omkhulu la ekhaya la khona ubaba becacelwa kwaNongoma. On behalf of my ground forces ne-South Africa yonke khehla ngathi sikwenzele phansi, we've let you down. Ngibonile ukuthi sibaningi esikwenzele phansi, abanye abaningi bebephumelelile ngabo umoya wami awuthintekanga. Ngibona sebebaningi kakhulu abantu abangalenzanga singalenzanga iqiniso ngabona no lento ngenze umoya wakhe uphulile khehla. Ngithi dokotela ngizibe ngithi ngithenga isikapha, udokotela isikapha usenzani sibaya kanaso. Ngabona ngathi no dokotela ngcono kube khona ngisondeza ukhehla ukuzoveza ukuzokhanyisa esigodlweni ukuthi indoda enkulu siyaxolisa koDlamini komalandela kwesibakhulu umzimba ukhala imali ubhuti omdala kumina usiphilela ngeqiniso bafowethu lokuthi mhlawumbe mangenza nje isibenzakala ukuthi uma ngabe ngenawo upetrol uma izosenda u200 uyabuza ubreakdown u200 ngusenda ngoKSN noma nge-20 rand ngoba phela ivele ibe umayinazi imali lapho ukuthi ubhuti waziveleza abantu abayixakela. Manje mangabe sebe nento enkulu kanje singasabonakali ihlukumezile umoya wami bafowethu. Ngithi ngizoxolisa ekhehleni ngizoxolisa Dlamini sibakhulu ngathobeka Nkosi yami. Wethu breakdown wethu ngidlulisa ukubonga nje mfowethu kakhulu. South Africa cha khona ngilimalile emoyeni mfowethu ukuthi abafowethu engiphila nabo abaningi bengafiki emcimbini omkhulu kangaka, kodwa ke mfowethu kukhulu lokhu kimi okubekayo njengoba ubreakdown bafowethu uthi isipheko lesi asibekayo, nasi isipheko lesi asibekayo ukuthi akakwazanga ukuphumelela. Lokho kukhulu, noma ke ngiphatheke kabi mfowethu ngoba ngisho enhlanganweni abantu abaphumelela i-region yaseKing Cetshwayo kuphela.
so wangishiya nemibuzo ukuthi kanti abantu kubethiwa bengifile vele bekuzobe kuthembo kodwa bebezobe beze ngokukhankasa phela bebezobe bengazile bebezobe bebona ithuba lokukhankasa yingakho ke bengezanga kodwa abakwazanga ukuza ngoba bekumshado kodwa kubethiwa bengishonile bebezothi thiwe siyamazi befaka amatende befaka yonke udokotela waziwa ngesibhaqi ngazi ma comrade konzile ugadla kakhulu ekhaya sixolele cha kube bengishonile buka angali iphutha ukube bengishonile bekuthiwa umzimba ukhalimala ushonile bekuzobe kuthembo uyabo manje bengashonanga ke bekumshado kodwa ngebreakdown kwethu ngiyabonga mina on behalf of ama ground force bafowethu ngiyajabula ngiyabonga kakhulu kwinjabulo kimi lokho akubeka breakdown kubalulekile yebo kodwa into ebaluleke kakhulu ukuthi uthathe ifone uthi mfowethu angikwazanga ukuphumelela lokho nje ngoba ngelinye ilanga breakdown nawe khona okuzokwenza lokho futhi kushiya nesifundo wena kwabanye ukuthi fanele wazi ukuthi kunezikhathi lapho ozoba khona nabantu kube nezikhathi lapho abangabe bikho khona kodwa nje breakdown mfowethu kimi kukhulu lokho kwenzile ngiyabonga baba yeah